Hallo! Agus fáilte I dtíos go Mòd Glasgow Royal National Mòd Glasgow Fèis TV Fèisean steunachán agus ha sin seo ag Glasgow Royal Ghlaschu. Chi sin déana ha d'arst an dú. Wel, Martin fa, cymryd a ha sif yn dŵ? Ma, gleifa. Agus, co sif si? Jane tenni ma horf? Alice. Scarlett. Alice agus Scarlett mag had cynnych. Gus je ha sif si Jane af yn draste? Dance Gaelach. Dance Gaelach. Wel, ha sif y coet tirach uafasach snasal an sy'n jeisio sio nach hil. Uafasach snasal. Agus, efelwyd fi dawns yma'r ha? Fa. Cymryd a chai sif y ddyrst? Gyma. Agus felwyr son písfic a Jane of Roin yn draste son y camera? Gleifa, oce, wel, mis dod y chyn yma. Agus? Wel, ha sif sy'n dirach lan talent. Fel sif ski station? Gàidheal. Gàidheal? Oh, phew. Ha tar sbyn o'ch ac ydw fel? Ha. O, môr yn tai. Fyd sy'n thumbs up person y camera. Dhèanamh. Bao nôr, dan sy'n gael. Môr yn tai. Pew, agus leis sin, ha sin ag tal a concert fai cyn je ha dol ddars leis na cóisiar yn Sgíral. Seo sin yn ist cwl na dorsan a na cóisiar yn Sgíral fef dolir yn ar dúlar. Hwla dynnu faracin ryd big nerfach. Agus ha sin has dy few. Thor few dol ag a fod. Búsa é ha in heachchan sa scaneal chun gata mí as a chóisiid as an stéite ag an haid a bheach agus a mis an Glasgow so sin cha bhí mé ga fécin os of trí chaneal mí a bhí ag practice im leona cólarú agus sin ha in Mòd the quarter times bulach gwan is gas gan ní fein a chuine a ríise chultne seo leis a bhar mí choolach agus leis bhar mí cartal ach chuideach ha fatbis héin gat the house stop bag an nervous na stitú an artúla unar go bhfuil an a tá chola call go mar go chór savis go le quarter in gwan. Is me sé an carni is an dú a mí an flunkit. Ha an díach sé go stage is a thorsne notschrijf is hat a le vi gema so. Wat a jou was kimme go about is a go mat gift vi a vi fi te koik ik about na va me sé agus a genu na korpesin. So ne sé am gi geket drie Dyn eigenlijk gewoon nog het geld toch weer vat en een glas in de rest is zo uit ieder maar gaat het in eigenlijk. Wel, ha sin dal a lyric dynne an sa straat ac sin dal a feinach rúa. Ma va iad ag al páist an svod, je dhéanagad. What would you do? So let's see Koha Chin. Ha kitchikin and Shaw. Hello. What's your name? My name's Tony. Tony. About Gaelic accent, Tony. Have you got any Gaelic? No. No, that's okay. Has sin all right. Have you heard of the Mòd before? Nope. That's okay, don't worry. So the Mòd is a Gaelic competition, and Okay. we're just asking people, if you were to take part in a competition, what would you do? Well, what sort of competition is that? You could sing, you could dance, you could tell a story, you could do a poem. Well, I can't do all of that. You can do all of it? Mm-hmm. Oh, well, Tony, you need to learn some Gaelic so that you can come and compete in the Mòd. Okay, go on. Okay, can Teach you me. can you say
Is mishe Tony. Is me se Tommy. Has sin díach a féinach go duine ar an sráid, me bheith gael páist an sa bhód dé dhéanach tú. Wel, fa mi gael pars y fod Lle Diardaoin, o'r si teacher y hwnnw ysgol Gàidheal Ghlaschu, agos rhain ysgol yn ac yn jalchlwch agos fwy yn eich. So, sy'n yn tachart ys siar ac yn sy'n gybod chani. Wel, smaid agus smaid na scolar yn Thank- mór an taing. Cheers. Cheers, cheerio drasta. I'd watch The Spectator. A sin all right, sin na dhéanach mishe cúteach. Do you have any special skills that you could maybe do? Maybe they could invent a competition just for you. Clapping, perhaps, laughing, that's a good one. Yelling, giving encouragement. Storytelling, perhaps, that would be one. Okay, cearst, well, mór an taing. So how uafasach supportive, land taich? Absolutely, absolutely. 1, 2, 3. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Yay! Well, sin ac a bheith maha, lá ile ag a bhd Jaisha, so sé tírio hawn, fo Scoil Gàidheal Ghlaschu, agus tírio van talachon sy'r cúteach. Ha mis a fiús done, a bhfuil done. Ha. Hí sin a marach sif.